Desperado. Napalabas, impud ni Alvin kini Ismael nga day ti pagbaludan ni Josie. Naklat ni Ismael itinaamuan na. Gapu iti dayta. Pinasyar na nga rod ni Josie iti pagbaludan. Nakasangit ni Josie gapu iti nalaos aragsak na idi nakita na ni Ismael. Iti daytamot lang aldaw. Napan ni Ismael iti ayan ni Karen. Ket naginom daytoy aging gaan na bartet. Kabigatan na. Nagawid ni Ismael iti lugar da. Tapno kasarita na ni Andrea. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Desperado! Naibalot kaya man ni Nanang. Gapo iti madingay na ramid na kada kayo. What? Ken? Ang pababawin tina. Isma, di na mabalin na pakawalan niyo lakuman. Ano niya? Mabalin ka din, Nana Andrea. Maawatan ka ba? Kanawan ti maibagakan ka. Gaputan nagagat. Nasimpat kan na anos kang anak. Ngam sapay ko mata maawatan na kami matkin ni tatam awar. Gapo iti kasdi ngay naramit ni. Nana, Kinapod nun, maasyanak kan ka, Ismael. Ngam gapo iti kasdi ngay naramit tinam. Nasakit tinakam ko. Isala din ita. anya te kaya tiyo asawan. Kayat ko nga ikaro ti inam ti basol na iti pagbaludan. Ha? Kat sapay ko ma tamaawatan na, Ismael. Naimbag nga oras mo, Alvin. Oh, sige amat gayam Karen. Agtugaw ka Agyaman nag. Adto'y ti prutas, para kada kayo ka ni Ismael. Amo, nakaturog pa'y laang, tanabartak ngamin idirabi. Awan dito ni Ismael. Ha? Napanan na. Nagawid di ayan da tata Melchor. Kaya't nakano ang makasarita. Anya amutan. Oh, apay nga na di mo inawagan sakbay nga may ka dito Tapno di ka na ilawan. Kaya't ko kumaasurpresaan. Ngamawan matgayam. Ha? Awan pa'y ganas nga imay. Apay Karen. Saan ka kadian naragsak no sakti ka sarsarita? Alvin? Mapang ka di iti ba? Wen, mapanakon. Karen. Mabaling ka diti makigiddan kan ka? Oh, sige. No kaya't mo ti umay. Kano awan ti aramidam. Di kadwaan nak. Agyaman na Karen. Ang pitinabat yung sweldo, tatang. Alaan yung tagpasyudad akon. Nikat, malimon Jacket ang maladaw iti trabaho intong bigat. Alam mo, dito na bati akwarta ko ba? Usaram lang Sana balay, dadamat masusualdog. Ngun gayam, anya tinagbanagan, tinagsarita nyo kini Andrea. Awan, tatang. Anya? Sige. Mapanakon. Masyanak matitianak ko. Wapay nga nakas ti tinagbanagan ti pamilya mi. Wapay nga min. Anyamot tan. Nagado tinaiwara basura dito Ay, na yan. Ni Ismael. Ismael Barok, sa dino ti papanam. Di nakin kaskaso. Apay nga ta. Ay taman pa'y. Kan agpasyudad ka di, kat mo maluman. Oh, Lydia, asino tikit kita? Si kamot gaya mare. Kit-kit hak ni Ismael.
agpasyudad samet kat mo malaman. Nasakit siguro tinakam na, gapu iti imbagakan ko anay tay. Ha? Anya tinagsaritaan nyo, Mare? Di may papan iti inana. Ha? Kidkidawon na ti panang pakawan mi kini Josie. Pasensyan, tadyak pinatgan ti kidaw na. Anya? Nasakit tinakam ko iti kasyay ngay naramit ti inana. Ayop day chay ababay. Iso arumbang lang nga ikaro na iti pagbaludan day chay ngay naramit na. Nasakit ti ulak. Talaga sana mapakawan ni Nana Andrea ni Nana. Anya nga tati aramidak. Tap na matulungat ni Nanang. Kaslak kayat ko pa yan ti agaramid iti dakas. Gapo iti kastoy ang nagbanagan ti pamilyami. Anya... kasla maulawak. Nagsakit ti ulak. Mabitaan ka ba silon? Tulungan nyo na. Yan aramidan nyo nga ay. Apay, adi yung tulungan. Tulungan nyo tayo pantay di ospital. Darasan nyo. Tulungan nyo! Mga daw kami, tata. Maguray kami lang sa balalugan. Ay na, pimanaw damutan. Tulunga, tinaulaw. Nakapimpintas ni Karen. Talaga, Jack, manapdahan ng tiriknak para kin ko na. Oh, Alvin, itay pa'y lamat maglaw ko Kit-kitahan nak matlatdan. Ha? Ko? Awan, Karen. Awan. Mas dawak lang amin. Naita pala cellphone mo, tikit kita manipod itay. Kasano, Jack makontak ni Ismael. Inyo, nansamat ti cellphone na. Ay, apay nga ta. Ay, unay matad, Marigarda. Ipay amo na giti kadwata itay, titumulong. Wen nga raw da. Awan gayam. Amom dati abaro pare Simon. Ay, saan? Ang tinapatang tulungan ta. Day, makariingsan. Nana. Anya tinapasama kanyak. Ay, naulaw ka, kat naawanan kamot itipuot itay, barok. Anya? Wan, iso ako nami kan ni Tatam as Simon nga itulod na ka iti ospital. Ay, kumusta kan, Barok? Anya, matindi kastoy. Apay, kastoy tinapasama kanyak. Ay, Natayak lang kuman! Aha! Ay, di ka aglaaw, barok. Kan di ka tubakdar. Ang magano. Ay, Nabala ko, Nana. Tata, isardeng mon. Sanda ko nga ipaniti ospital. Kabayla kon. Ay, sapay bimabandag iti pasaheros, kakadwa tayo itay, baraok. Ha? Apay nga min anaulaw ka. Basta di da ko ni panyo ospital. Agdiretso tayo na di paradaan. Sa nabale. Agbayadak iti pasahe. Ay, Ket agyaman ak iti panang tulong nyo kanyak, Nana. Tata, agyaman ak unay. Dito mo kulong. Ulitak manan, Tata. Agyaman ak iti panang tulong nyo kanyak. Eh, awanan niya man na barok. Agam talaga, amayatan tirik na. Uwan, Tata. Sige, mapanakon. Ay, nakakasimot dahi dya, baro. Apay nga takas dya, tinapasama ken ko na. Iso adyak pa yan inalat, itid na aplitin na, tamasyanak. Ituloy ko kitenti agpasada. Napanon ni Alvin. Malam gaminan, sumipngatan. Ngam apay nga
ajak maawagan ni Ismael. Hello, Karen. Ha? Ismael? Nagbartag ka ka di manen? Ganas ko magbiag. Ismael! Di ka kumagaaw! Sabi natin na ginamam! Sana na tayo dati pagsaritaan ta. Karen. Walay ka matin! Apay akastakan! Kunak man no nagawid ka. Naman kalagayam na ginom. Nagamit na. Tanapan ko kinasaritan ni mama. Talaga di na mapakawan ni nanang ko. Anya? Iso na sakit tinagam ko. Apay akas to tibiyag, Karen. Apay. Nasakit tinakam mo ka ni mama. Kasta ka di? Gapoy ti dayta. Kagura nakmat ka din. Kasta ka di? Gusto mo na. Ang mga nuwag sakit tinagam mo. Agawid na kailangan na. Mabit lang! Talaga ka di nga uray syakit kagura nakmaten? Saan? Diyak to maraming tigas na Karen. Nawatan na kuma. Apay nga rod akasta ka maten. Agawid ako. Iba na. Nabartag ka. Intun kon, ang mga nanya pa'y di mapasamakkan ka. Saan? Mapana ka. Mabit lang. Kuyugan ka. Agtaksitan. Sana balik tada ni Lorna akadwak. Isupay lang ti makamo dito eh. Mabit lang, takasarita. Alvin, naimbaga rabiim. Umunag kayo Nakainom man ang tigayom mo. Wan nga ron. O sige. Ipatugaw mo pa ilang ditan ni Ismael. Nagsublimat lagayan dito yung syudad. Kunak na yung bigat pa ilang. Wen nga rod, Alvin. Among ka di. Tiyan niya. Saan nga iti ayan ko tinaginuman na? Naklatak lang. Tay di sumangpat. Nakainom matan. Ano niya? Mas daawak no apay akas to'y matan ni Ismael. Kasaritam tuman, Alvin. O sige. Aramitak na ita. O kasano? Rabiin na. Agawid ka pa eh. Itulot kan Karen. Alvin. Ala, umay kan. Itulot ka. Ne, Karen, apay akas lang makapungpungtot ka si Malpet. Pasensya kayon, Papa. Apay, adda parikot mo? May papanitiman manehar mo, abar? Saan, Papa? Apay nga ro nakasta ka. Ni Ismael ti pagparparikot ha. Apay ni Ismael, adday naramid na amadikan ka. Awan, Papa. Apay nga ro na makapungpungtot ka. Kasano? Kanayon matan nga ginom. Uray ko man no basit lang. Ngam, kanayon matan na mabartag. Aniya? Wen, Papa. Iso apang nga asiyo. Kasarita yu kuman ni Ismael. Kasardangan ng tikas tiyang aramiden na. Please, Papa. Amok ngayon tulad ni Alvin ni Karen ni Rabi. Ang mga no nagsakitan tinakam ni Karen kanyak. Ket umadda yung tirik nana. Ismael, Oh, nasapa ka bimangon na. nakaring kagayaman Alvin. Wen Ismael, takayat ka akasarita. Apay nga di mo intulod ni Karen. Naturog kalatan. Iso asya kung tinang itulod kan ko na. Adda ka di yung nagkinaawatan? Awan. Metlagayam. Apay aka na yung kang agbartak.
Kapoy ti napasamak idi kalman. Idi nagpasyarak iji lugar tayo. Anya ti kayat mo asawen? Naawa na nak iti put, iti lugan na nagluganak. Imbagtad damay sa abakat kin lakayan ang tulong kanya. Anya? Itulod na ko may iti ospital. Ngamjak kayat. Isuhan apa anak langan naging inom. Unay matkan ti kasasad mo, Ismael. Nagpa-check up ka kadimanen? Nasaysayat siguro numapang ka man yun iti doktor. Saanan? Ibagadan tumot lang manan ngawan sakit ko. Sayang lang ti kwarta, Alvin. Agyaman ak tayo ka, Ismael. Tata, Ada na patagapagsaritaan ta. Kaya sapay ko ma, tamawatan na. anya day tata. Agpaiso ka dito imbaga ni Karen, akanayon kan nga gininom. Uwan. Tata, Apay nga ginom kamatan. Kaya't mo ka diya madadaal ti relasyon niyo kan ni Karen. anya ti aramidan ni Ismael, iti dayta nga imbaga ni Warren. Gagayem, di uliwan na denggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Desperado. Napalabas, kinasarita ni Ismael ni Andrea, tapakawanan na kuman ti nana. Ngem saan apinatgan ni Andrea tikid daw ti baro. Iti panagsubli ni Ismael iti syudad. Naulaw dayto iti nagluganan na jeep. Itulod kumati driver ni Ismael iti ospital. Ngem saan ngayon tulok ti baro. Iti nakapuot daytoy. Gapu iti dayta. Naginumanan ti baro. Iso adandan iti dagkin naawatan ken ni Karen. Imbaga ni Karen iti amana ti inaramid ni Ismael. Kinasarita nga rod ni Warren ti baro. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Agpaiso ka dito imbaga ni Karen, akanayon kan nga gininom. Ismael. Wah, uwan tata. Apay nga ginom kamatan. Kaya't mo ka diya madadaal ti relasyon niyo kan ni Karen. Tata, Ti parikot kat sana masulbar, baba ni ti inom. Iso akidawakan ka. Isarating mo kumanta kinom, Ismael. nasakit nga mintinakam ko. Gapoy tinapasama kanya. Hindi nagpasyarak iti ayanda tata. Anya tinapasamakan ka. Naawa na nak iti po. Iti nagluganak nga agpasyudad. Anya. Naimbaglangan na. Tanano si driver ani Tata Simon. Ganti kadwa na bakit. Kat tinulungan dak. Ipandak ko may ito ospital. Ngamsaan ko ngayon tulog hindi nakapuuta. Kasta. Iswa. Naginumaklangan. Talagang amin na nasakit tinakam ko. Kasi lang arugan tinagpanagan ti pamilyami. Kasi pa lang ti mapaspasama kanya. Unay matan. Iswa, dispensaran dakla ko man, tata. Inka pa'y alaan dyan may isa, Melchor. May isa kanupay. May sapay. Juan. Oh, apay. Masadot kan? Saan, Andrea? Sige. Darasam nga rod. Rogyan dan ti misa. Sakbay ti selebrasyon. Wan, sige, mabit lang nga ron. Na iti mati pangligatan na iti trabaho. Guardiak lang nga ron, helper pa eh. Ang manusa ko na. Tao mati sa balya panggadak. Iso ka di dyan napasamak kan kay tilugan, Ismael. Uwan. Iswa,
Mawatan ako ma. No apay na ginumak manan. Unay matatigas ta ka sa saad mo. Mababahinak pa yan ka ni Papam. So ano niya ko na. Kat. Anya? Uray lipatan naksan. Anya? Mababahin akong kan ka. So Saan, Ismael? Di mo ibagat tigas ta. Tanupay kasta tigas sa saad mo. Wano parikot mo. Ay, ayatan kalat ta. ngata, Karen. Awan ka di ti panagdalak mo kanyak. Ha? Ismael, Karen, gusto daytan. Rabiin, agawit tayo. Kinasarita ko ni Lorna. Isunti makamo ditoy. Ala. Agawid kayo kanon, Karen. Sige, Ismael. Pampanunutot tinaibagak itay ka ni Karen. Inanghaw ko la itay. Ngam, amang ano'y paypayso nakit di. Adadan nga parikutak. Ay, bidot tikas diyang inaramid ko. Oh, Ismael. Rabiin na. Di ka pa ila maturog? Agpampanunod ka manan. Bayanak lang, Alvin. Ismael. Ala, umunakan. Kaya't ko tiyag may maysa. O sige. Ala. Inak pa yung harod maturog. Malagip ko man ang tinak. Anya nga tati aramidat. Tapno matulongak ni nanang. O sige, mangan ka pa Blue Leia. Imbaglakit din, tadyak inlako ti parot ko. Idi adda di mi nagkinaawatan kini Warren. Iso ka timang parparag sa kanyak dito eh. Andrea. Melchor. Apay, ade bagam. Agpasudada ko ma. Pasarik mamat ni Josie. Manan? Mawatan na kumamayat. Saan nabali talo ni sita? Awan unay ti adu a customer no kastingal daw. O sige, mapan ka. Nga magsubli ka matladakos, ha? Wan, ikarik data, Andrea. Nagado tiwara dito eh. Nagado nga minti tao idirabi eh. Tadito'y da nga inangay ti birthday party ti anak da. Dakkel man ang ti income ni Andrea iti dayjay. Marilija, Oh, panawan ka pa ya. papa na pare. Mapaanak man ni Jay syudad maray. Sige, agpatuloy akon. Imbag man ta pinalubusan ni Mari Andrea. Amokon. Mapandamanan pa siya rin, ti asawa na. Kumusta kan dito, Josie? Ay, kastoy latta. Dagsen na ka na yung tiriknak. Maasya na kada kayo iti anak ta. Di mon panunutan pa ita. Talaga siguro akas ti pagbanagan ti pamilya tayo. Basol ko, Melchor. Basol ko. Josie, May saak amaag. Awan amuna. Kan awan babain na at tao. Iso akaso tinagbambanagan ti pamilya tayo. gusto ko man. Iso abaybay anakon, Melchor. Asikasum laangan ti anak ta. Awan matlaang may tulong ko. Di ka kumagsao iti kasta, Josie. Di ka mapukawan iti namnama. Di kitiraminam. Kumamang ka iti hapo. Tadakkel na tulong dayta para kada tayo. Anya, No ti pampanunutam, kat ti may papahan iti napasamak iti pamilya tayo.
Lipate mo day jay. Gaputi patpatagkalat ta. Melchor. Iso at ikidawakan ka. Di ka mapukawan itinamnama, Josie. Kuwaran. Nalpasta na nanan. Agawid ako tamangan na makapungtot ni Andrea. Imbaga na nga nga agawid akadagos. Aday bagakan ka, Melchor. Anya dayta. Kasaritam ti anak mo. Ta isardeng nan ti aginom. Mabalin. Anya. Apay. Agin inom ka din ni Ismael? Wen. Kanayon, ang mabartek. Anya. Katamangan no iso ti makagapo. No apay nga dakas jay amarikrik nana. Basta gayam dararamidan na. Adda na pasamak kan ko anay di na pa na Domingo. Anya. Idi naggapoy jayan mo. Anya tinapasamakan ko na. Nawanan kano iti puot iti unag tilugan, Melchor. Anya. Iso ano agpasyerto man ni jayan mo. Kasaritam, ta isardeng na kumanta ginom. Ang mga no iso ti may sama kagapo. No apay nga dakas jay amarikrik nana. Pare Melchor, kumusta ti panagpasyar mo ka ni Mari Josie? Awan nagbaliwan na. Ne, adda ka maggaya man, Melchor. Ngumapay nga adda ka dito. Sige. Mapanak nga ro din ni guardhouse. Ne. Nagalasan. Bye-bye amon, Mare. Nadagsen la siguro tirik na gapo iti asawa na. Ngata, mare. Umay ka dito ayan kwenton madam ha? Kaya't kakasarita. Ada ka din na patag nga ibagam, Karen? Kaya't kakasarita. No apay akas titi imbagam idi na minsan nga aldaw. Di ka nakasarita na imbag, taadda ni papa. Sige. Kitaan to. Saan ang kitaan to? Basta umay ka. Amangan ngamin no umay ni Papam. Mabainak. Saan nga umay dayjay? Kan uray pa'y umay. Anya ko ma. Sige. Kitaak to. Sige. No di ko umay. Siyak ti mapan iti ayan nyo ka ni Alvin Inton Rabi. Bye. Hello, Karen! Hello! Kinidlip ng tisipin ha. Kasla, makapungtot matan. Madasag nga awagan. Ismael, nalpas mo ti paparamid ko kan ka? Ni sir. Malmalpasan, sir. Nasayat nga rin no kasta. Awan gayam. Numalpas mo dayta. Si kapay ti mapan ijay main gate. Kita am dagiti estudyante a marshals ijay. Kita am na niya tiraramidin da. Ang mga nudida mo tayo nararamidan ti responsibilidad da. Yes, sir. Ada ngamin orientation dagiti kalala when no kabarbaro a working student. Kaya't dito yung maangay ti orientation da. Isungay talagkun kan ka, di amin. Ismael, agyaman ang timay ka. Jack namin kahit agumura ka, Karen. Ngampang nga asim. Adi mo ko mamanan ipilit ti aginom. Uy, nakababayan matin ka. Uray, danong langin Di ka man mangluko kasta. Uy, gaya mo. Anya ti kaya tasawan ti imbagam kanyak idi na minsan nga may ka ditoy. Anya nga mintimbagakan ka. Tingay ko nam nga uray lipatan kan. Anya? Api nga imbagam ti kasay. Kaya't ka di asawon day dya, di na kun ay ayatan. Inangaw ka laing. Isa, pasensya ka na. Ngam amon, nasakita na kiti kasay nga imbagam. Kinagpaiso na. Madandanagan na, Karen. Anya ko matipagdanagam. Kapoy tinagbasulan ni nanang ko. Agarder kayo dito. Santo nga ta, ngagbalin arason. Tapno, put din da mamakan papam ti relasyon ta. Ha?
Tidan to nga ta iparet ti relasyon ta, Karen. Anak man kiti dagiti buti anay wara. Magla maurnong ko. Ilakok lang. Pati dagiti latan. Oh, Melchor, ayater aramidam. Nay. Urunungak man dagiti buti ken lata na iwara. Bagla nga ilakok no may dagiti gumatgatan. Kasta? Iparit mo ka day. Saan? Iso nga'y mayak ta ibagakkan ka amapan ka iti karayan. Ibagam ka dagiti tao nga ta ijay, tao madayuda. Ta idrain tayo ti swimming pool. Linisan tayo. Anya? Wan, ingkan. Mabaling ka din ngayon ton malpas langan dito raramida. O sige, basta mapan ka. Wan? Anya? Sige. Tapnuawan ti parigot. Mapanak man langan. Niya. Tama ka umat pa yan. Una yan ni Melchor. Mapanakit din. Ismael! Mabit lang! Uray na! Oh, nakasukat ka, Madalvin. Papanam. Ada kita. Sige. Agkuyog tangarudan. O sige. Nasapa ka ita. Nakababay ngamin. No siyaklatan ti kanayon na maladaw. Isa masapak man met. Tapnuawan ibagbaga ti boss mi. Alvin, nasapa ka mo't kay May. Wen? Awan nga minter aramida di boarding house. Kasta ka di? Nagpinta sa talaga ni Karen. Oh, awan plano mapapanigdaayan ni nanang mo? Kan agpasyar ka mo ay iti swimming pool mi. Iranam iti Sabado. Taado ti mapana customer ijay. Makiamam mo ka. Tapno makasabol ka mo iti kaayan-ayat mo. No may papan ka ni nanang, awan parikot. Awawagak mo iti cellphone. Ngam no may papan iti babae ako nam. Kinapod no na. Addan ng riing. Rining na ti puso. Ngam. Apay ngagsanay ka. Awan Karen. Awan. Ibagam no asino day ta babae tatulungan ka Alvin. Kayat mo? Anya? Asino nga min day ta babae? Alvin. Ato Ismael, sikan ti mga sikaso iti dayto Awan ngamin kadua tayo a babae. Iso asikan ti mangi type iti naganda. Wen, sir. Ada ngamin ni computer ko. Ato No, di mo mawatan. Damagam lang kanyak. Wen, sir. Sige. Ado man ang tinala, working student. Naggraduar nga minan dagiti dadumay ti kalkal pa sa semestre. Aramida ko dagiti ay dida. Kita man no makanos mo't dagiti nag-working student. Kasla dak makangas. Kasla maulawak manan. Agkupit ti parukong ko. Anya ti mapasamak ken ni Ismael. Kagayem, di uliwan na denggan, tituloy, tinobela tayo anapolwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti matdireksyon ken musika. Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.